Yewe ishyano ryacitse umurizo, inkuru yabaye kimomo ubwo Miss Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2016 yaciye amarenga y'urukundo n'umukire wo muri Tanzania, umusaza ukuze cyane uri hejuru y'imyaka 50 witwa Said Lugumi Hamad. Ubwo kuwa kane ku itariki 9 z'uku kwezi kwa mbere Mutarama mu 2025 Miss Mutesi Jolly yashyizeho ifoto yifotoreje mu Bwongereza, amafoto agera muri 3, hanyuma ashyira kuri Instagram yiwe, maze uwitwa Said Lugumi bivuga yuko bari mu rukundo amwandikira amagambo atera comment kuri iyo foto y'imitoma agira ati uri mwiza cyane igihe cyose kandi ndagushimira cyane kuba unkunda. Hanyuma Miss Mutesi Jolly nawe amusubiza agira ati bifunze mu mutima, asubiza iyo comment. Ibintu byavugishije abantu amagambo menshi, bigenda bituma yuko abantu b'abanyarwanda bati waba udutesheje agaciro kubona umusaza w'imyaka uri hejuru y'imyaka 50 waba bivugwa yuko uri mu rukundo nawe, byaba ari ibintu bitangaje cyane. Reka rero tuvuge kuri Said Lugumi, ni umucuruzi ukomeye cyane wo muri leta ya Tanzania, akaba ari nyiri sosiyete yitwa Lugumi Enterprise. Icyo akora ikora mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ryifashishwa mu iperereza no mu gucapa. Yashakanye n'umukobwa wa Said Mwema wo mu gihugu cya Tanzania, wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi muri Tanzania. Bivuga yuko uyu musaza Said Lugumi nawe yaba afite umugore, gusa ntago tuzi abana baba barabyaranye, ariko muri aka kanya bikavuga yuko ari mu rukundo na Miss Rwanda witwa Mutesi Jolly. Ubwo abanyarwanda babonye izo comment kuri Instagram yiwe bavugishwa amangambure, bavuga ibintu byinshi, baravuga ati uyu musaza rwose wabudusebeje nk'umwana w'umunyarwanda. Hanyuma nyuma y'ibi bikorwa byose Miss Mutesi Jolly byatumye rero yibaza ibintu byinshi, ndetse aravuga ati noneho uyu Mutesi Jolly yahakanye noneho iby'urukundo rwe na Said Lugumi Hamad, avuga yuko ibyo byavuzwe ari ibihuha, kandi ibyo byose byabereye kuri Instagram yiwe, ndetse n'uwabisubizaga yari we. Hanyuma nyuma y'amasaha 28 uyu Miss Mutesi Jolly yahise asubiza, abonye ibintu byakomeje kuba ibindi, asubiza yuko ibingibi batumye bamuhakinze Instagram yiwe, ibingibi atari we yabikoze. Hanyuma wakibaza ati abanyarwanda akibaza ati se niba bahakinze Instagram yiwe, bahakinga na telefoni yiwe, baragenda bapostinga amafoto yiwe aherutse kwifotoreza mu Bwongereza, hanyuma se banahakinga Said Lugumi ku magambo yahise avuga, ibintu rero bitumvikana na gato. Ubwo muri hoteli Marriott hano muri i Kigali bavuga yuko rwose bajyaga babona na Said Lugumi, babona batemberana, ariko bo bakagira ngo ni ibya business bari kuganiraho. Bivuga yuko ibingibi byahoze ariko ari urukundo rwa bucece, ariko Mutesi Jolly yabonye yuko ibintu byakomeje gufata indi sura, avuga yuko bahakinze Instagram yiwe atari we yabipostinze. Ariko ikibazo bari kwibaza batese niba uyu Miss Mutesi Jolly bahakinze telefone yiwe, banahakinze amafoto bayakura muri telefone yiwe bayapostinga kuri kuri Instagram yiwe, hanyuma se banahakinga umukiherwe witwa Said Lugumi wo muri Tanzania, nawe baramuhakinga, bahakinga comment yiwe, ibintu bitumvikana namba. Ariko uyu Miss Mutesi Jolly nk'umunyarwandakazi w'umunyamideli wamenyekanye cyane mu bikorwa ubwo yambikwaga ikamba rya Miss Rwanda mu Rwanda mu mwaka wa 2016. Uyu Miss Mutesi Jolly yavukiye mu karere ka Kasese, ni mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Avuka ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11, avuka mu mwaka w'1996. bivuze yuko afite imyaka 28 y'amavuko, ariko Said Lugumi we akaba mukubye kabiri. Nyuma yo kwegukana ikamba rya Miss Rwanda, uyu Miss Mutesi Jolly yakomeje ibikorwa bye by'ubwiza, ndetse anitabira ibikorwa by'ubugiraneza. Yabaye umuyobozi wungirije wa Miss East Africa Beauty Pageant, hanyuma akaba kandi umujyanama w'ubucuruzi. Yagize
kandi uruhare mu gitaramo anaharanira ikamba rya Miss Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2024. hanyuma ku rubuga rwe rwa Instagram, Miss Mutesi Jolly afite abamukurikirana benshi aho asangiza ibikorwa bye by'ubwiza bwe bwa buri munsi kuri Instagram. Ntago byahagaze ariko abantu bamushimira kubera ubwitange bwe mu bikorwa by'ubuziranenge, mu bikorwa by'ubugiraneza, ubuyobozi bwiza abyifitemo, ndetse no mu marushanwa y'ubwiza ubona yuko yagiye yigaragaza cyane, ndetse n'ubushobozi bwo guhuza ibikorwa by'ubwiza ndetse n'ubucuruzi. Hanyuma uwitwa Saidi Lugumi, umufiyanse wiwe cyangwa umukunzi wiwe, ariko Saidi Lugumi ufite umugore wa Saidi Mwema wahoze ari umukuru wa polisi mu gihugu cya Tanzania. Uyu Saidi Lugumi Hamad nawe ni umuherwe ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania, akaba nyiri sosiyete yitwa Lugumi Enterprise ikora iby'ikoranabuhanga ryifashishwa mu iperereza ndetse no mu gucapa. Yavukiye mu gace ka Mwanza, ndavuga Saidi Lugumi, ubwo yavukiye mu gace ka Mwanza muri Tanzania mu mwaka w'1972, akaba afite imyaka 52 y'amavuko. hanyuma ngira murumva yuko uyu Saidi Lugumi wavukiye mu gace ka Mwanza ufite imyaka 52, hanyuma uwitwa Miss Mutesi Jolly akaba afite imyaka 28. ibyo ngira ngo muri kubyumva neza. Uko wakwibaza ati se bamenyanye gute n'uyu Miss Rwanda Mutesi Jolly? Hanyuma Miss Mutesi Jolly na Saidi Lugumi bagaragaje urukundo rwabo ku mbuga nkoranyambaga, aho niho bahuriye cyane, aho bagaragazaga ubutumwa bw'imitoma hagati yabo. Nyuma y'ibikorwa Miss Mutesi Jolly yahakanye iby'urukundo rwe na Saidi Lugumi, avuga yuko ibyo bavuze ari ibihuha, ariko ibyo ngibyo ntago byabashije kuba byakumvikanwa n'abafollowers biwe cyangwa abafana biwe, ndetse n'abanyarwanda ntago bumva ukuntu bahakinga telefoni ya Saidi Lugumi nawe bakayihakinga. Mu gihe inkuru z'urukundo rwabo zagiye zivugwa, Miss Mutesi Jolly yagiye ashyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe ubutumwa bw'imitoma ndetse n'ibyishimo, ariko nyuma y'igihe yahakanye ibyo ngibyo yavuze, ndetse abasha no kuba yasiba ayo mafoto uko agera muri 3. Hanyuma na hoteli zane Kigali yitwa Marriott bavuga yuko bagendaga bababona uko bukeye uko bwije, bakagenda barushaho bakumva yuko ari ibya business. Hano ni ku Icyazo TV, kanda subscribe kugira ngo tujye tubagezaho amakuru nk'aya ngaya. Hanyuma muraza kumbwira muri comment namwe ukuntu mubyumva kuri aya marenga y'urukundo hagati y'uyu musaza n'uyu mwana wacu witwa Miss Mutesi Jolly. Reka duhure mu yindi video igiye gukurikiraho. Bye bye.